Ihlakani mingisaro wamngana London FM nakuhlanganisa khona ngisala xixexo kona ihlakani namutlha kuri rabunharhu siku hi leriya ravu nkombo ra n'hweti leya mhawurile va maketembirhi makumembirhi mune mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana risimati wa Jim wa xitlhangu wa maxingiritano jeja ni makunela vantandatsi hi ta ka wena kusuka halenu a mahandzeni ya xitarata xa church na Bodenstein ku nga a Jack Bottis Hall eka masipala wa Polokwane eka xifundzantsongo xa Capricorn laha hi ngeri hi ku tiselana kona ku hlawuleka wa Africa wa vulavula lowu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va SALGA va nga the South African Local Government Association. Ntirho wolowo mintsiro Munghana Lonene FM wu ya mahlweni kusuka halenu a Jack Bottis laha ku nga hlangana swirho swa SALGA lava ku nga vafambisi va timasipala hi ku hambanahambana ka tiko ha rona hi ndlela yaleyo swoleswo swi endla leswaku hi kota ku tiva ku ri xana va langutele yini loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri lebyi byi va byi languteriwile eka vaaki hi ndlela yoyeleyo hi ndlela yaleyo hi swi hetelaka swi endla leswaku hi kota ku va hi hlangana eka xiyimo lexi ivi hi ta kota ku twa ku ri loko xiyimo xi titani swo vula ntsena ku yisa ku yini amahlweni wingisero ve swo vula ntsena ku mina na wena sweswi namuntlha ka kona ku Afrika wa vulavula hi lava ku vulavula hi langute kumbe kongomise mbulavulo wa hina eka timhaka ta vukorhokeri lebyi byi va ku byi kha byi huma kusuka eka timasipala ta hina xivutiso ku ta va ku ri leswaku wena loko u langutile u vona ongeti ku nga va ku ri yini lexi xi endlaka leswaku vukorhokeri byi va ka xiyimo xexi u hetelela ku u byi vona byi ri ka xona hi ndlela yaleyo hi yo mhaka namuntlha veteri it's a joint council of mayors and speakers meeting leyi nga la a Polokwane se swi vula ku hlangane timeyara na swipikara swa tikhansele to hambanahambana eka timasipala ta tiko ra Afrika-Dzonga hayi ta Limpopo kambe ta Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo hi yo mhaka ku ri na swivulavuri ku hambanahambana ka swona kusuka ka va meyara wa timasipala teti mi ti tivaku va Collins Chavani va Giyani va Thulamela va Bembe ni vonini executive mayor la kasi na va Mopane ni va vonini executive mayor hinkwavo lavo a va tisa timhaka ta ku va va hlangana eka siku ra namuntlha leswaku ku ta kota ku va ku langutiwa ku ri xana vukorhokeri byi fikisa ku yini eka vaaki nako mintlhontlho leyi nga va ku yi ri koho eka vaaki ku nga va ku ri mintlhontlho ya mixaka muni swivulavuri swi katsa swiyenge ku hambanahambana eka swona meyara kumbe executive mayor wa masipala wa Polokwane na vona va vulavurile ku katsa na premier wa xifundza na vo va vulavurile kambe ke leswi hi nga swi twa swi vulavuriwa ngopfu a ku ri ku xikongomelo xa siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo ivi hi languta ku loko va kha va tele la va kha va langute kumbe va langutele yini ni vone swipikara swa timasipala kambe ke na president wa SALGA hi ndlela yaleyo nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni lava ku bula na xipikara xa masipala wa Polokwane hi vona va ku bula na vona sweswi i khansela Kovela Velemina Modiba hi vona lava ku bula na vona ka masipala lowu tikomba ku ri ku tirheni swinene ve le ku tirheni hi ku hi teka na swi vona hi le murhangeni la ya kule ku loko ya hala kule ku akweni patu loko ya hala kule ku endleni ka yini se swa tikomba ku kule ku tirheni hi ndlela yaleyo Speaker Nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? You are hosting us for the second time in just a week. Last week we were here during the opening of the 7th administration. Now we are here with the meeting of joint council, meeting of speakers and mayors hosted by SALGA. Let's start from the beginning. As the municipality, how does it feel to be hosting an event like this? Let me say good afternoon to the viewers, to the listeners. The listeners, yeah. As Polokwane, we are very happy and we are proud and we are feeling honored
to host such joint sitting of Council of Mayors, Executive Mayors and Speakers. We are very honored and we are very happy. Yes. And when the president of SALGA was giving a welcoming address here, what is the purpose of this meeting? What are you discussing there in the plenary? At the plenary, as you know, that SALGA is the representative of local municipalities. Yes. Their role is just to support and to strengthen local municipalities. Yes. They are representing the interest of local municipalities. Yes. And as the municipality, you are happy to be represented by a structure like SALGA. Yes. I'm looking at your municipality, Lemuraking, everything is working. Yes. What is the secret behind that? As you know, that our role is just to provide service delivery to our communities. So we must make sure that our communities are happy, and then they get a proper and sustainable service delivery. Yes. And in your council as speaker, what is the thorny issue? What is the issue that divides you as the council here in Polokwane? No, as Polokwane, we don't have a problem. Yeah. Don't you have like people saying, no, you are not providing people with water, you are not providing people with this kind of services and stuff like that? There are issues, but we are trying to manage and to maintain order. Yes, and then as they engage, we make sure that we manage their engagement. For how long have you been the speaker of Polokwane? For 2 years. For 2 years. Yes. Now I'm on a 3 year. And how many councillors have you chased in a sitting? In one sitting, you say, go. I thought it's just once. Once. Yeah. So your councillors, when you say order, they behave. They are behaving. So what could be your message to the people of Polokwane, those who are listening to you? There are people who are listening to you from Ganalon FM who are residents of Polokwane, like myself. From time to time we'll be getting calls, hey, some of the streets are not graded, and we have also water problems, but I can see now Libby is here. What would be your message, your parting message to the residents of Polokwane now that we have you here, Speaker? The message that I will give to the resident of Polokwane is that they must just be patient. We know that we are having a challenge of water, but we are planning. Our plans is just to make sure our residents get water, as we are pushing to have a short term where we are drilling boreholes for them to get water. And then again, the solution that we are planning is to give the supplying water by water tankers. Yeah. Madam Speaker, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you very much. Esweso mingserum gana lona FM balaba ay bula na bona ispikara sha masipala wa Polokwane etabuya ukuhlamsana nyana kantsongo leswa ba bula iswana kama nipfumelele nsungula no ndala. Aya hele ya anlaba yon esweso mingserum gana lona FM ay ka bula na ispikara sha masipala wa Polokwane leswi a hi kha hi vulavula hi swona a ku ri timhaka ta ku hikoko va titwa njhani tanihi masipala ku va va ri va rhurheli va ntirho lowuwani. A hi khale ngopfu a hi ri kwala kumbexani vhiki leri nga hundza hi ravuntlhanu a hi ri kwala loko ku kha ku pfuriwa huvo ya endla milawu ya vunkombo exifundzenikulu xa Limpopo hi varhangeri bya Premier Dr. Phophi Ramathuba. Se tanihi masipala va titwa njhani se va kombisa timhaka ta ku va titwa va ri ka xiyimo xa le henhla swinene loko
va kha va nyikiwe nkarhi wa muxaka lowu wa ku va va rhurhela ntirho wa nkoka lowu nga hundza na lowu hi nga eka wona namuntlha. Va nge ri swi kahle ku tirha na xiyenge xo fana na SALGA hikuva xiyenge lexi hi xo lexi xi hetelelaku xi vona leswaku timasipala ti hetelela ti tirha hi ndlela yihi, ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta va ti tisa vukorhokeri eka vaaki. Loko va ta fika va SALGA, xin'wana xa lexi ni nga ta xi vutisa i mhaka liya ya ku mi ta tsundzuka vhiki ri nga hundza hi vulavule na vasamu va kombisa timhaka ta ku nga ri khale va nga ya ka xitereke loko timhaka ta muholo to ka ti nga fambi kahle. Se hi ta va kha hi bula hi twa ku loko xiyimo xi titani swi vula yini, hi yisa ku yini mahlweni, na koho hi swihi leswi swi nga languteriwaku hi ndlela yoleyo. Ku na vanhu vo tala lava va nga rhambiwa eka ntirho lowu, ni vona va lipelele kumbe lipelele Northern Water kahle kahle ku nga ri masipala, kambe lava va korhokelaka hi timhaka ta mphakelo wa mati, ni vona va University ya Afrika-Dzonga na vo va koho ivi ni tlhela ni vona na va SA Home Loans, ni tlhela ni vona na vanhu lava endlaka timhaka ta vutshila eka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona. Hi vo hi nga na vona na nhlekani ku va va ta kota ku vona ku xiyimo xi fambisa ku yini loko hi kha hi languteka ntirho lowu hi nga eka wona hi ndlela yaleyo. Ha khale ngopfu na ha ku vona executive mayor wa Vhembe va Hundza la Councillor Frida Nkondo na vo vakwala kumbexani hi nga bula na vona hi ta twa ku loko va ri ka ntirho wa muxaka lowu swi va swi kha swi vula ku yini ngopfungopfu ka masipala lowu va kha va wu rhangerile hi tlhelo ra ku va wu tisela vukorhokeri hi ndlela yaleyo. Nongo ra ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na nkarhi wo ri 23 timinete ntsena hi bili awara ya 12. Tsundzuka hi teri hi vulavula xin'wana na xin'wana lexi xi khumbaku n'wina vaaki eka timhaka ta timasipala na vukorhokeri bya voho hi ndlela yaleyo. Swi hi tlhelerisela laha ka timhaka ta ku loko hi kha hi languta sweswiwani loko ku ri mutirhi wa tsaka ke hi ndlela yaleyo. Se hi leswi swi endlaka leswaku hi kota ku va loko hi tshamela hi kota ku twa ku timasipala swiyenge leswo fana na SALGA xi va pfuna njhani. Sweswi ni nga ku byela ku ni vone executive mayor wa Vhembe va kha va hundza la va vuye va hundza ivi va fika va yima se ivi va tshama se va ku hayi ta vulavula. Ku na mintirho yo tala leyi na vo va nge le ku yi endleni leyi va kha va yi endla na le ka mavhiki yambirhi ya nga hundza kumbexani ta tlhela ni va vutisa na hi yona ni twa ku yi fika kwihi, yi fambi hi ndlela yihi ku ya emahlweni. Kambe sweswi ni sungula hi leyi yi nga hi hlanganisa la executive mayor Councillor Frida Nkondo wa khensa swinene loko mi ri na hina nhlekani lowu. Enhlekani muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Mi hlanganile la namuntlha na va SALGA kumbe ku ri nhlengeletano ya n'wehe tanihi timeyara na swipikara, yi va yi kha yi lava yi nhlengeletano muxaka lowu? Nhlengeletano leyi nga ka yona ya hina timeyara na khansele ya swipikara i ku va hi ta tiyisisiwa hi ku nyikiwa swipfuneto, hi tiva ku loko hi ri fambisa timasipala hi swihi leswi hi fanele ku swi endla, hi swihi leswi hi nga fanelangi ku swi endla. Hi leswo loko se hi hlanganile haleno ku na swivulavuri swo tala hi ku ya hi swiyenge swa ku hambanahambana lava va nga ta vona ku va hi pfuna ku loko hi tlhela hi ya lomu hi tirha kona hi va hi kha hi swi tiva hi tirha hi mfanelo leyi nga yona. Loko mi kha mi vulavula mi kutani loko mi ri kwalaya ka aholweni ku vulavuriwa hi mintlhontlho ya mixaka muni leyi timasipala ti hlanganaka na yona leyi kumbexani mi nga tsakelaka ku vaaki va swi twa ku mi le ku vulavuleni hi swona, kumbexani swi nga tisa ku cinca ka mafambiselo na matirhelo ya n'wehe tanihi timasipala? Mintlhontlho leyi yi vulavuriwaka hi la ka meeting wa hina muhaxi, ngopfungopfu hina hi nga lava hi nyiketaku mati, hi vulavula hi swona na ku kuma tindlela ta ku hi fanele hi vona ku sweswi hi nga twanana swona na loko va hi votela hi ku hi ta mi tisela mati, hi fanele hi vona ku hi kuma tindlela ta ku vanhu va nwa mati. Van'wanyani a hi mati, timasipala ta hina ta hambanahambana muhaxi. Van'wanyani va fanele va vona ku vaakatiko ku na mapatu ka fambeka, u kuma ku kun'wanyani ku fanele ku yiwa tliliniki mara patu ra kona ri nga fambeki. So
i mitlhontlho leyi nga kona kambe ku na tindlela leti ti endliwaka ku wa vunharhu un'wana na un'wana mhaxi swi endliwa hi lava ka Department of Works na premier wa lowuntshwa ve ri ku na Wednesday dikgerekgere i ku vona ku mapatu ku tirhiwa mapatu ma kota ku fambeka loko ku ri hina va mati kona hi nwa mati Fridays wa ntlhanu un'wana na un'wana mhaxi hi fanele hi vona ku hi ya lomu hi vona ku mati ma fanele ma va kona vanhu va swi vona mhaxi ku hayi hi le ku tirheni hi la ku va nyika vukorhokeri ku hi le ku tikarhateleni ka swona na ku vona ku laha ku nga dry mhaxi hi vona ku hi va yisela mati lexi tsakisaka mhaxi lexi tsakisaka swinene na loko ni etlela ni twa moya wa mina wu ri kahle se vaakatiko va ta ka hina a ku ri na xitereke tolweni strike protest ya hala a ward 32 ward 34 ward 38 amakhado leswi a va strikela swona a va ku n'wina vavembe tanani haleni hi pfale mapatu hi lava ku n'wina mi ta hi susela ti-illegal connections hi ku na vanhu lava va taku va ta hi xavisela mati hina hi karhele ku xava mativa hi ku milenge mimbirhi minharhu hi fika kwalaya ti susiwa ti-illegal connections leswi swi ta pfuna ku mati ma kota ku flowa miganga yo tala yi kota ku kuma mati ha kha burisana na vona lava va xavisaka mati ku a va nga swi twisisi kahle va pfala na ndlela ku hi nga ngheni hi ya susa ti-illegal connections kambe le ku burisaneni ku tanani hi burisana mati mi ta ma kuma ka hina kambe ku na mixavo yo karhi va fanele va xava phela mati ku na hina hakela muhaxi mara no tsaka loko na lomu kun'wanyani vaakatiko a va swi twisisa ku mhaka ya ti-illegal connections yi endla ku vanhu va nga kumi vukorhokeri bya mati hi ku hetiseka hi nga tsaka ngopfu loko vo hi vitana kambe swi le planini hi ta ya hinkwako ni chava ku nkarhi lowu tani helela ni salele hi minute executive mayor mi ve na nhlengeletano na hi timhaka ta Beitbridge Rural District Council a mi endla yini kwalano kwalaya mahaxi a hi hlanganile lava masipala wa Beitbridge hi endle memorandum of understanding ya ha ri mi masipala lemimbirhi ku ri hi vhakelana hina na vona hi tirhisana phela ho hambanisiwa ntsena hi nambu mara swi ta pfuna ku ku na leswi hala va swi endlaka ngopfungopfu ka local economic development mhaxi sweswiwani hi lava ku ya le eZimbabwe ku na nhlangano wa misava hinkwayo hi ya ku yeni kwalaya hina na vona tanihileswi se hi nga twanana hi ta va hi kha hi share ti-stalls ku van'wamabindzu va hina lavatsongo va ya showcase swilo swa vona se hi swin'we na lava va Beitbridge hi ta va na hina hi kha hi va endlela na vona va hi endlela va vona leswi swi nga ta benefita vaakatiko a hi tseleni mina ntirho i minduku wa timhaka ta varimi miri i varimi va xisati hina va xinuna kasi hi ta langutiwa loko swi teyini muhaxi n'hweti leyi i ya hina vavasati se loko ri ya hina vavasati hi lava ku empowera vavasati phela vavasati mi swi tiva ku vavasati na youth hi hina a hi ri disadvantage ka malembe lamo tala vo n'wina mi ri kahle va Pet Khalanga mi dyela se sweswiwani nkarhi wa hina wa ku hi empowera va mhani hi ku loko hi nga empoweri va mhani hi vona phela hi hina hi nga khoma mpela se mi khomini mi teka ha ri na chumisele na yini ma swi vona na n'wina mahaxi ku ha ha tlheleli ndzhaku hambi kwale ka Munghana Lonene n'wansati i vavasati va nga le ku fambiseni timasipala vavasati timeyara ti-executive mayor hinkwaswo a ku ya fika ka premier sali na yini salangi na mi ta vona ku cinca mahaxi hi ku se ku na hina va mhani ma va twa premier ku va nghene hi ndlela ya kahle na hina swi boha hi landzelela hi ndlela ya kahle ku tirhiwa ku ta tirhiwa mahaxi lembe leri executive mayor Khensile swinene ku va mi kote ku bula na hina ku dya ku engeta
inkomo muhaxi na vayingiseri akhenza Ahee. valava hi bulana vona mingisero Munghana Lonene FM executive mayor wa Fundatsongo xa Vhembe a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yivisekini kusuka kwalano hi ta va ya mahlweni ni vona na executive mayor wa Polokwane va kwala kusuhi kumbexani hi nga hetelela hi bula na vona kambe hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yivisekini hleka Munghana Lonene FM makomba ndlela eku tisela wona chi kusuka haleni a holweni ya vaaki ya masipala wa Polokwane a Jack Bottas ila hi nga kona hi tisela nongonoko wolowo wa Afrika wa vulavuli se swi vula ku loko se hi kha hi vulavula hi tani timhaka ti ta va ti tele hi kota ku twa ku hi yisa ku yini a mahlweni ni vona executive mayor wa Polokwane ntirho wa kona kwala kumbexani na vo hi nga bula na vona kambe na valava va nga koho ku va va xavisa leswi va nga swi khoma hi ndlela yaleyo na vo hi ta bula na vona ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo kambe na vo va SALGA va yime ku lunga ku va va ta kota ku bula na hina leswi hi ta kota ku twa ku xana swi vula yini ku ya mahlweni eka tlhelo kumbe matirhisele kumbe matirhelo ya vo tani hi SALGA hi ndlela yeleyo hi laha xiyimo xi nga xiswona eka nhlekani lowu va ri ta bula na va executive mayor wa Mopani na vo va kola khansela Pule Shayi ku va hi ta kota ku twa ku vo va ri yini loko xiyimo xi te tani na we mingiseri hi tirha ku rhamba namuntlha ku va hi kota ku twa tlhelo ra we ra mhaka hi twa ku xana laha u nga koho u ri timhaka ta vukorhokeri bya timasipala ka vaaki loko byo tshika byi lave ku antswisiwa hi loko hi ya kandziya kwihi hi ku swi na nkoka ku hi swi tiva swoleswo leswaku hi ta kota ku va loko hi kha hi kunguhata ku ya mahlweni hi swi tiva ku mafambelo ya hina ya swilo na maendlelo ya hina ya ta va ya langute tlhelo rihi hi mhaka leyi hi lava ku hi languta mingisero Munghana Lonene FM eka nhlekani lowu kasi tin'wani timhaka leti ti hetela ku tiva koho loko ku hlanganiwile laha tanihi timasipala ku langutiwa na hi timhaka leti ti khumbaka vutihlamuleri bya tanihi vaaki mi va twile executive mayor wa Vhembe va kha va kombisa leswaku a ku ri na xiyimo lexiya xa ku va ku va vaaki va kombisa ku vilela va ku na vanhu va hlanganisaka timhaka ta mati la swi nga ri na wihi se va nge ri loko xiyimo xi te tani vaaki va tile va yima hi milenge va ku a hi tenini hi ta lulamisa xiyimo lexi leswi swi hetelelaka swi endla leswaku loko xiyimo xi nga tshamangi kahle kumbe vanhu va nga ri ku landzeleleni ku ya hi mphakelo kumbe ku ya hi laha vaphakeri va vukorhokeri va lavaka ku tirhiwa kona swi hetelela swi kavanyeta vukorhokeri hi ku angarhela ngopfungopfu loko ka kongomisiwe eka vaaki se hi swo swi nga endla leswaku va vona ku swi na nkoka ku va ku hetelela ku langutiwa ku loko xiyimo xi te tani ku yisiwa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko ku kha ku langutiwa eka timhaka ta vukorhokeri eka vaaki nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi laha hi nga koho nhlekani lowu hi lava ku ta kota ku va hi twa ku n'we laha mi nga koho mi angula mi ku yini se hi ta ri teka na riqingho kwalano ka 0860002543 loko hi languta va swirho swa SAL i tikhanselara va lava va rhangelaka mukuma van'wani wa koho ku ri timeyara se hi laha ni nga swi twisiseki ku hlangana na matirhelo swi hetelela swi endlisa ku yini loko ku ve vanhu lava ha vumbirhi ka vona va kha va langutana kumbe ku va ku ri vanhu lava hi nga vulaka ku va kha va languta ku ta vona ku xiyimo xi yisa ku yini amahlweni i nongonoko wa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku thuku u angula ku yini wena hi kha hi languta ka timhaka ta vukorhokeri bya timasipala ta hina hi ku hambanahambana ka tona wo sungula hi lo nhlekani ni nga se va na munhu la kambe hi laha ni lava ku twa ku wena kona ku ri loko ki languta va khanselara kumbe timeyara a ku tlhe ku va leswi hi swi vitanaka ku i referi na mutlangi hi nkarhi wun'we na loko ku ri ku hi vo va nga ta tlhela va hetelela va languta ku timasipala ti tirhisa ku yini ku vi hi vo va rhangelaka timasipala letiwani hi ndlela yaleyo kumbexani hi nga twa na tlhelo ra wena na n'we mi nga vatirhi ku na mintlhontlho ya ku va kombisa ku onge timiholo
a yi le ku fambeni ku ya hi laha n'we a mi ta tsakela ku va yi famba kona. Xivutiso ku ta va ku loko ku ve xiyimo hi xexolexo xana swi nga va swi vula yini eka timhaka ta vukorhokeri ku ya emahlweni na timhaka leti ti lavaka ti lava ku fikeleriwa hi ndlela yoleyo. Nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela eka hi ku tisela wona kusuka haleni a Jackpots laha ku nga ntirho lowu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va the South African Local Government Association SALGA va vonaka leswaku i kota ku tiva tanihi muaki ku ri xiyenge xo fana na lexi xi va xi ka xi korhokela vaaki hi ndlela yi ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo. A hi ringeteni nakambe loko ku ri ku na un'wana muyingiseri nga n'wi kumaka handle ka sweswo loko hi kuma 20 timinete ku nga si ba awara yan'we hi ta va hi tiseriwe van'wani va swirho swa SALGA va ta kota ku va va vulavula na hina hi kota ku twa ku va ri yini loko xiyimo xi te taka hi ndlela leyo. Hi yo mhaka ni kha ni kombela wehe muyingiseri ku laha hi nga kona a swi ta va swi ri kahle ku ni tisela tlhelo ra wehe loko kha ku langutiwa eka timhaka ta vukorhokeri bya vaaki hi ku ya hi ku hambanahambana ku vukorhokeri bya timasipala hi ku ya hi ku hambanahambana ka tona loko va kha va tisa eka vaaki hi ndlela yoleyo. 0860 002 a hi ku twi muyingiseri loko ku ri ku na wehe timhaka leti hi vulavulaka hi tona ta vukorhokeri kusuka ka timasipala wa lava ku hoxa xandla eka tona hi ndlela yoleyo. Sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku hi yisa ku yini emahlweni. A hi sunguleni hi hundza hi laha hi ta kota ku vuya hi bula na executive mayor wa Mopani. Hi sweswo muyingiseri Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi la ku bula na executive mayor wa Mopani kambe va ta laha tanihi xirho xa vufambisi kumbe executive member ya SALGA. Hi vo hi lava ku bula na vona laha hi vo va nga ta hi nyika xifaniso xa kahle xa ku hikokwalaho ka yini hi ri laha ekhansela Pule Shayi hi bula na vona. Executive mayor NEC member ya SALGA eka ni mi amukeli ka Munghana Lonene. Loko hi hlanganile laha namuntlha xikongomelo xa n'wehe xa ku va mi hlangana laha na ti-speakera na timeyara tanihi SALGA i ku va mi kha mi lava ku fikelela yini? Lembe ni lembe at the level ya SALGA hi na ku hlangana as ti-mayors na ti-speakers separately mara lembe leri maka ku ri ku ve na ti-elections hi boheke ku combine these two platforms. Hi hlangane hi endla consultative forum because ku na ti-policies na milawu leyi impactaka ka local government ni ku nyika vukorhokeri ka vanhu va hina. Yeah. But also meyara na xipikara ka masipala va nga wisa masipala loko vo kala va nga tirhi kahle. But also hi vone tani hi ri SALGA ku ri swa laveka ku ri loko ho hlanganisa timeyara na ti-speakers hi nga swi kota ku yisa program ya hina ya ku advocate na ku lobela timasipala ku ri ti kota ku kuma vukorhokeri kahle. Now the challenges leti timeyara na speakers va ti kumaka va fanta masipala hi loko ntsena hi hlangana hi share ti-good practices. Hi loko hi hlangana tanihi timeyara na ti-speakers laha hi vitaka na van'wanyana lava tshamaka va tlanga timasipala na mfumo kusuka national ka province ni ka local ku ri hi kombisana ku ri hikokwalaho yini timasipala ta endla ti nga koti ku nyika vukorhokeri kahle. Hi swi endla hi dialogue sweswo. Loko no lava ku mi pimela swa sweswi loko swi humelelaka i ku hina swivulavuri some of them va ve varhangeri va SALGA. Hina deputy minister wa COGTA Dickson Masemola, Dr. Masemola. Hina Fathers Mangaliso Mkhatshwa wa Moral Regeneration. Hina va MEC va hina va Bascop Makamu va koho laya. All of them va ringeta ku hi kombisa ku ri masipala u famba kahle. Relationship ya meyara na xipikara ya methara because xipikara va ti kuma ku tirha kahle ka local government communities. Meyara va nyika political oversight ku make sure ku ri masipala u stable. Loko va kota ku tirha kahle swi nyika platform ya kahle ku ya nyikiwa vukorhokeri kahle. So this platform namuntlha yi sungule namuntlha yi hela mundzuku yi hleketa ku ri ta va yi dyondze ni ku kuma ntokoto ni vukorhokeri ni experience vanhu vo tala laha va tshameke va tirha ka masipala va tirha swa tipolitiki va ve ti-former mayors but also ni masipala hi ku angarhela vanhu va nga kota ku kuma ti-solution ka ti-problem ta vona.
swi hambanisa ntila mu tsala kwimi ku sweswiwani hi mina Puleshayi hi me Salga, sweswiwani hi mina Puleshayi hi me executive mayor, mi swi fika mi swi hambanisa kwini? Xo sungula vanhu va fanele ku ri va sungula va yi vhotela i va vakhanselana, and then leswin'wanyana triggera i ku you are a councillor. Okay. Once u ri mukhanselara le ka masipala ti-political parties ta hlangana hinkwato ti langela timeyara na ti-speaker, and then u ta va na ntlhantlha leyo ya ku ri va ku identifya and then va ku langa u va meyara kumbe speaker. Yeah. Now once u ri ka masipala u ri mukhanselara, now Salga i association ya timasipala hinkwato, all 257 of them. I ti-membera ta South African Local Government Association. Laha yi advocatela ku ri timasipala ti va resilient, ti tiya ti kota ku nyika vukorhokeri. So loko timasipala hinkwato ti hlangana hi lava va ri ku i va mani ka ti-councillorate, ku nga va ku ri timeyara kumbe ti-speaker kumbe chief whips, lava va fanele ku ri va varhangeri va Salga hi ku angarhela. Hi laha mi kumaka ku ri va yi langa se va ka executive committee. Na kwalaho yi nyikiwa responsibility to tala swinene ku fana na sweswi hi le ka exco ya bargaining council, loko va lava swa self negotiations yi na yi faka ka bargainer na timasipala ku ri mi fike kahle kwalano va lava kwala ka ku vatirhi va kuma yini vhiki leri nga hundza ni vulavula na vasamu veri ku nga ri khale va tlhelela ka i third round sweswinyana mi nga hoxisi hi ti 12. Loko va tlhelela ka third round va ri ku na nxungeto wa ku va nga tereka hi ku n'we hi le ku aleni ku va nyika 7%. Hikokwalaho ka yini mi tsona vatirhi va ka masipala mali? Ma vona loko mi ri ka salary negotiations mi boheka ku hlonipha ti-demand na presentation ta all the parties that are involved, but also ni ku vulavurisana ku kombisana ku ri xiyimo xa ikhonomi xi so, and then mi kota ku persuadana ku ri un'wana a nga vona swilo emikhuva n'wana mi hetelela mi kumana. Therefore a ni lavi ku tutumela ku boxa ku ri hi nga fikelelana mara hi malembe a fikelelana. The reason i ku hi kote the last time ya agree ku ri hi ta va na a multi-year agreement ya 3 years yi hele hi June, ene hi fikelele sweswi mhaka ku ri a hi vulavurisana. Na sweswi ya nghena ka third round ku sungula ka ti 12 August. Facilitator u tata a langute masayiti hinkwawo ku ri hina lava va yi hlupha hi leswi, laha va hleketa leswi a kota ku mi vuyisa mina rowa mi ta swi vona yi ta fikelelana leswi i tirha kahle swin'we ni vona hi karhi hi hlonipha leswi va swi tisaka ka tafula ku ri hi mampelampela hi fanele ku ri sola, because swi hlupha vatirhi lava every day va nga cold face va korikela ku ri vanhu va kota ku kuma mati na swilo hinkwaswo. So we respect that particular process. Leswiwana hi swona leswi mi nga tela swona, kambe hi kumbe kwala un'wana mi yingiseri i nghene moyeni siku rin'wana a ku ka mina ku ai kahle a hi fanele hi cinca mafambiselo ya leswi mfumo wa hina wu fambisaka xiswona, hi ku minkarhi hinkwayo va tshama va ri ka timhaka ta ti-elections. Ni ku njhani a ku ha ku huma ka ti-elections sweswiwa ku langutiwe timhaka ta ku kun'wana ku ni ku vuriwe na hi ti-third term Puleshayi, ni swi vula ku va busy ve le tinhlengele ve le ka yini ve le ka ti-elections. Loko va suka kona va ya ka province, loko va suka kona va ya ka nkarhi wa ku korhokela vaaki wu kumeka kwihi ku se mi ku sweswi namuntlha hi le ku planeni hi pulanela vaaki? Ni tshama ni tirha na muchaviseki Richard Baloyi a ri minister, ni ri chief of staff le ka office ya vona, na ri minister ya COGTA. Hi nkarhi walowo a hi xiyaxiya these issues mi tirheyilaka, tension ya ti-political parties na ti-interest ta varhangeri va vona timembara leyi impactaka mafambiselo ya timasipala, and then ku va na negative impact ka service delivery. Now at that time a yi explore mhaka ya ku ri leswi swa ti-demarcations swa ku ri every time loko ka ti-elections demarcation body yi tata yi fika yi ku 5 years yin'wana na yin'wana ku na mindzelekanyo loko ku temune party ya committee yin'wana hansi ka ndhawu yisitha wo karhi, and then swilo swi veta swi va ku va na problem. Hi ku maybe a hi fanele hi langutisa mhaka ya 10 years ku nga vi ni mhaka ya ku tsema mindzelekanyo. But also na le ya ti-elections ku na nkarhi lowu a hi vulavula ku ri no man
mhaka ya local government election a ku ve xilo xin'we swi hela hinkwaswo nkarhi mara i ti-debate leti yaka mahlweni leswi koti nkarhi hinkwawo ni mi twela executive mayor ve ri ni fanele ni xavisa kambe khenseli swinene ku va mi kota ku va mi bula na hina nhlekana siku na namuntlha leswi mi nga masiku mambirhi kumbe loko se mi heta se mi ta fanele mi tale hi ta bula hi mhaka ya soda yin'we hi ku yi fambe njhani mi kunguhata yini na mhaka leyi hi nga vulavula loko hi ndza state of the province address mi ku 2 months mati ma fika kwihi a hi kumeni nkarhi hi kota ku ta hi ta bula hi swona ni yimele xirhambo ha xi ta khenseli kani mama a khensa a hi sunguleni hi hundza hi laha hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi sweswo mixer Mngana Lona FM nongonoko Africa wa vulavula ka Mngana Lona FM makomba ndlela eku tisela ku wona twi kusuka haleno a Jack Boots Hall eka nhlekando nongonoko lowu tisiwaka n'wina sekreteriwa hi va the South African Local Government Association SALGA hi ndlela yoyoleyo mbatwi va ka va vulavula councillor Polesha loko hi bula na vona lava ka va kombisa timhaka ta ku tanihi SALGA loko va ku va kha ku kombani kumbe ku ka ku kombisaniwa hi timhaka ta vukorhokeri lebyi va va kha va byi tisela vaaki va kombisa ku timhaka ta ku va byelana va dyondzisana maendlele ku maendlele ya hina endlisa leswi hina ku za hi va na clean audit hi swi kotisa leswi sweswiya swa ku taniya ku endlela ku loko va dyondzisa sweswo leswo swi ta hetelela swi endla leswaku va kota ku va va tiva ku maendlele ya swilo ku ya mahlweni ya ta hetelela ya fambisa ku yini va ri mi tinhlengetano ta mixaka lowu hi toho ti ri toxe ti endlaka leswaku timasipala ta ku tlula kwalomu ka 256 ti kota ku va ti avelana vutivi na vuswikoti ku avelana vutivi na vuswikoti lebyi byi hetelela byi endla leswaku va kota ku va fikisa vukorhokeri eka vaaki se xivutiso ku ta va ku xana hi swona leswi mi nge le ku swi voneni ke hi leswi ni lavaka ku vutisa swona kusuka ka n'wina kususela sweswi ku fika laha ka awara ya n'we ni ta va ni kha ni ringeta ku lava ku ta teka riqingho ra yero ka 0860 002 543 0860 002 543 hi kota ku twa ku kwala mi nga ko n'we tanihi vaaki hi leswi mi nge le ku hlanganeni naswona leswi hi vulavulaka ha swona ke loko ku ri ka ha swona mintlhontlho yi le kwihi vukorhokeri loko va kha va hlangana tanihi timasipala mi vona va kha va dyondza kumbe va kha va dyondzisana hi ndlela yoyoleyo ke a hi amukeleni mingiseri wo sungula eka Munghana Lona FM hi kota ku twa ku yena i angula a ku yini hi ndlela yoyoleyo nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lona swi tikomba a nga se fika mingiseri luya ni lava ku hi ta kota ku twa hi bula hi masipala va ha ri kona timasipala to hambanahambana leti hi nga ta bula na vona la hi ndlela yaleyo hi ta kota ku va hi twa ku matitwelo ya vo eka ntirho lowu wa mixaka lowu hi wihi kumbe hi wahi hi ndlela yoyoleyo hi mhaka ya ku va ku langutiwe ka timhaka ta leswaku loko va hlanganile vona va ri va hlanganile ku va ta kota ku vulavula hi ndlela leyi va hi korhokerisaka xiswona tani hi va masipala xana i xifaniso lexi mi xi kumaka n'wina ke hi ndlela yeleyo i mhaka leyi lavaka ku va hi bula hi yona mingiseri ni ngo sungula hi loyi nhlekani ahe boto mina minjhani hi pfukile mi kwihi papa hi pfukile a yi hetile mhaka hi vatuli va vulavurile tiyani kambe mina ni vona ingaku xivutiso lexiwani loko hi kha hi xi vutisa sweswiwani hi le ku jaheni hikuva mfumo lowu hi nga ka wona i servant administration wo sungula and then leswiya swi nga humelela khale swi voniwile ku ri na loko ANC loko yi kha yi vulavula va hlamuserile va ku hi ANC luzi ngopfu support hi mhaka ya timhaka ta ka local government a ku nga ri timhaka ta ti-department leti vanhu va lwa na tona a ku ri local government issues leswi ni pfumelaka ku leswi premier public works a nga endla ku ri ku tlheleriwa ka swilo swa khale swa vakokwani Sangweni na vakokwani Phephu na vakokwani Phathudi ku xaviwa tigaliyoni swi va swi ri kona switiri ku build-wa capacity na kwalaho ni swi voni part of the agenda i ku build-a capacity ya timasipala leswi vulaka masipala a wu koti ku va na matimba wu kota ku tikorhokela ku nga sukiwa hi lero ku fanele ku sukiwa ka liya ya ku xin'wana na xin'wana i thendara ngopfungopfu swintsongo leswi swi nga maintainiwaku hi masipala se ni vona ku ri mhaka ya kahle ngopfu na mati tiplambara ti ta vuya mi ta vona loko phayiphi hi ku ma vona loko phayiphi yi pfuta boat pipe
Yeah. ivi se va ku nghena ka tendara ma swi vona ku mati ma ta hela ka ha endliwi tendara swi teka nkarhi wo leha mara ku laveka ku va na tiplambara leti ti nga tona ti nga ta fika ti attenda ti-problem teto na ti-pothole ku va ku ri na vanhu lava ngo to loko pothole yi ri kona va ya va ya pfala ku humiwa ka leswiya swa vutendara se na pfumela ku ri ka 7 administration ya ku voneni ka ku cinca loko mi kha mi languta kwala ka ku cinca ka 7th administration mi vona ngati i ncini lexi xi hambanaka ka 7th administration na ti-administration leta ta ntsevu ti nga hundza leswi swi tisaka ka n'wina mihleketo ku mi ta vona ku cinca ma vona mi vutisa question leyiwani ANC ya huma ka NEC meeting wa vona la a va langutisa va analyze ti-election va analyze na leswi va nga tirhisa swona leswi nga endla ku vanhu va nga ha yi voteni se va kuma ku sweswiyani swi nga swi vulavula swo tala swo fana na ku va mi kuma ku a ku bilivhiwa ngopfu ka ku thendara hi fike laha vanhu va nga thoriwa lava va private va fika va nga tirhi mintirho leyi a va fanele va yi tirha se vaakatiko va sungula ku langutisa hina va sungula ku endla ku ANC yi nga ha wini na sweswo swa mintirho public works sweswi yi tikomba yi la ku thola yi humese tiposo to tala ngopfu ta 300 leti hi nga twa MISA ka vulavula hi tona leti va lavaku ku thola vanhu lava va nga ta kumeka nkarhi wun'wana na wun'wana ku va va ya koroka hi swona leswi ni vona ku nga ku 7 administration yi ta na swona hi ku ya swi vona ku vaakatiko va lava ku korokeliwa na mi twa papa ni khenseli swinene tlhelo re vulavula swin'wana hi ti-election ku tshama hi ri ka ti-election ku tshama ku ri ka ti-election na matiko man'wana loko mo langutisa ni tipolitiki ku fanele ku ya laviwa mandate se swi humelela misava hinkwayo ko va ku a hi ne le America sweswi ni vulavulaka na vona va fanele va ya ka ti-election no ti-election tlhelo leri mani ta hi rona hi leri ra ku hina hi ti-29 a hi ya ka ti-election a ni vanhu lava va nge le ku hi rhangeleni sweswiwani ve le ku tsutsumeni ve le ku laveni ku hlawuriwa va kota ku vona ku va nga vuya ka 3rd term 2nd term sweswo swa kutaniya loko va suka kona va ya lava swa province ma swi vona hi swona ni vulaka swona ku sweswo swi endla ku va tshama va ri ka election mode ivi swi hetelela ku va na nxungeto ku kumbexani vanhu lava va fanele va langutiwa a va ha koti ku langutiwa hi mhaka ya sweswo hi laha mutata hi kona kwalaho hayi ma tiva ku ri ti-election leti hi nga langutana na tona no vona ingaku swi nga endleka mi kuma ku vanhu vo fana na vo tatani Shahi va kumeka va nga phikizani na munhu hambi ku ri ka tindhawu to tala mi nga kuma ku na kwala Vhemba ni voni ku tatana Matibe vo va ta phikizana na munhu swi ta endla ku va na stability la ka province leya hina na metri I can't sustain Enkom 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ni vona executive mayor a va ha vonakanga va helele kwihi kambe hambiswiritano a hi ku tumingisela meko n'wangulo wa wehe wu ri yini hi nga kuma un'wana mingiseri hi nga siya mahungwini ya misava hi twa ku n'wangulo wa yena wu ri yini i nhlekani swi tikomba ku ri awara ya 1 ehenhla ka nhloko swi vula ku a ha kumi mahungu ya misava a ha kumi un'wana mingiseri live ya mahungu ya misava ya awara ya 1 ta vuya yisa mahlweni na bulu ra hina na nongonoko wa Afrika wa vulavula endzhaku ka mahungu hi ndlela ya le henhla Makomba Ndlela a hi languti nkarhi khenseli swinene mahungu ya misava ya awara ya 1 hi ndlela yaleyo kambe sweswiwani mingisero na lava ku va hi twa ku we ta angula ku yini khome yini kambe ntirho lowu angarhelaku timasipala ta tiko ra Afrika-Dzonga hinkwato loko hi kha hi hlayela ikhonomi ya ka 256 hi ndlela leyo se timasipala to toleto hinkwato ti kola ku va va ta avelana vutivi ku avelana vutivi lebyiwani
ku va ka ku endleriwa timhaka ta leswaku vanhu va kota ku va va lemukisana va dyondzisana ku ri hi tirhisa ku yini ku vona leswaku vaaki va kuma vukorhokeri loko vaaki va kha va nga kumi vukorhokeri hi laha ku va na xiphiqo kona hi laha vaaki va kombisaka ku vilela hi laha vaaki va pfalaka magondzo hi ndlela leyo sweswo hinkwaswo ku va ku ri leswi hetelaka swi endla leswaku ku hetelela ku langutiwa eka timhaka ta ku va vukorhokeri byi ka byi nga fambi hi ndlela yoyoleyo se hi ta bula na valava va nga koho ku va hi ta kota ku va hi twa ku loko hi ri ka ntirho wa muxaka lowu ku va kha ku endleka yini ku va kha ku lava ku fikeleriwa yini na voho ku na swiyenge tanihileswi swi nga kombisa ku na swiyenge swo tala leswi swi hetelelaka swi tala ku va ku ta hetelela ku vulavuriwa hi timhaka to hambanahambana leti ti khumbaka masipala hi ndlela yaleyo tsundzuka hi ta ri ntirho lowu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va the South African Local Government Association lava vonaka leswaku hi hlengeletana la hi ta kota ku va hi tisa vukorhokeri eka rixaka ku tisiwa vukorhokeri ka rixaka hi yo mhaka ku ri na nhlengeletano ya mixaka lowu nhlengeletano ya mixaka lowu yi pfuna swoleswo ku laha ku nga na timasipala leti ti nge le ku tsandzekeni ti kota ku kombiwa ku maendlelo ya koho ya ta fanele ya va ya muxaka lowu ku endla leswaku mi ta antswisa xiyimo loko mi nga endli leswi mi ta hetelela mi nga fiki laha loko mi endla leswiya mi ta hetelela mi fika eka tindhawu tihi i mhaka leyi hi nga langutana na yona eka nhlekano eka ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makomba ntsena ndlela ku ta twa ku lava hi nga va rhamba ku va va kota ku va va tisa n'wangulo va fika kwihi loko nga si fika a hi fita ka riqingho rero ka 0860 002543 nga tirhisana matlhelo ya dp@sabc.co.za ndlela leyo va hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka mhaka leyi bulaka ha yona 0860 002543 le ku buleni hi vukorhokeri kusuka ka timasipala ku vulavula hi timhaka ta ku kumbexani timasipala ti fanele ku va ti ri na switirhi swa kenela switirhi leswi nga ta hetelela swi endla leswaku va kota ku korhokela vaaki ha swona hi ku loko vo va nga ri na switirhi swa kenela swi hetelela swi endla leswaku ku hetelela ku va na nkayivelo wa vukorhokeri mintlawa wun'wana mingisera nga kombisa ku na tipulambara ti thoriwa xivutiso lexi ni nga na xona i ku nga va ku ri masungulo ya ku fa ka titenda weri yini 0860 002543 a hi amukeli mingiseri hi twa ku we u angula kwini ka mhaka leyi hi bulaka ha yona nhlekani lowu u nga va ri mutirhi wa masipala u nga va u ri muaki ka masipala wo karhi a hi amukeli loyi mingiseri nhlekani epfukeli papa minjhani n'wena a khensa no vona xivutiso xitsongo ntsena hikwalaho ka ku nga kona sweswi veke mitirho a yi kona loko a ri khanselaka a tlhela va executive wa hola hinkwako a ni tivi ku kumbexani nongonoko lowu mi nga mu kume xikarhi mi va twile loko a va hlamusela ku i hetelela va xirho xa salgala ku ndleke yini swi sungula kwalaho ka ku va mukhanselara ivi loko se ri mukhanselara vakhanselara va hlawula ku i nga va meyara ivi vakhanselara va hlawula i va meyara ivi vakhanselara loko i hlawuriwile i ri meyara va ku teka se i kota ku ya ka ku nghenela timhaka ta salga se n'wina ta muholo mi ri ti nghena njhani laha ni nghena hi ku rhindza a ni na swivandla swimbirhi eka swivandla leswimbirhi ku hola ka xivandla xin'we va ti ku tirha hi kole vo va nga ti xivandla xin'we va nyika van'wanyana a ni swivandla leswimbirhi ku hola ka mina mi vula loko va tisa hi xivandla xihi va nga ta tisa wun'wana xa yini kumbexani a hi sunguleni hi lunghisa network ya n'wehe kwala mi nga kona riqingho ra n'wena ri twali kahle hi ta kota ku twanana kahle mi ri hi swihi mi nga swi twisiseki kahle okay a hi swi tshikeni papa ya hi kumeni van'wana 0860 002543 ko va hi ku a ni swi tivi swi le ka swin'wana swi va swi ri ka rixaka a ni tivi swi ri ka miehleketo yin'wana yaleyo ku
vanhu va ta va kha va sungula ku la ku tiva ku se hi hola njhani hi ya hola kwihi swi ku yini. Swin'wana a hi mhaka ngopfu ya muholo, swin'wana ku va ku ri mhaka ya ku va ku langutiwe ku loko se xiyimo xi te tani i nghena i fikelela ka ku i hetelela i va na vuxirho byo bya le henhla. Swi fana phela leswi swi vulaka n'we swi fana na ku munhu a nga vi principal ivi a tlhava a nga vi mudyondzisi ivi a va principal, i swivandla swimbirhi. A ku fanele ku tekiwa munhu handle a ta va principal, un'wana a tekiwa handle a va mudyondzisi. A swi talangi ku va hi ndlela yona yeleyo, kambe mhaka leyi kumbexana hi nga yi langutaka ku ya mahlweni hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini. Ni vona xipikara xa masipala wa Collins Chavani Thina Wanga loko ni vona ivi ni xikan'we ni vona meyara wa Collins Chavani va nga ta hi pfuna kumbexani va ta ze va hi byela ku loko va ku va humelerile tanihi masipala va kuma masagwadi swi va swi kha swi susumetiwa hi tinhlengeletano ta muxaka lowu ke mera inhlekani mi amukele ka Munghana Lonene. Inhlekani lowunene Butpet na ka vayingiseri van'wina. Na khensa swinene hi hlanganile la namuntlha ka nhlengeletano ya SALGA ve ri nhlengelo wa timeyara na swipikara swa timasipala. Va vulavurile hi swikongomelo na yini kumbexani mi nga hi pfuna na n'we hi kota ku twisisa ku nhlengeletano muxaka lowuwani yi va yi kha yi lava ku fikelela yini ka n'we tanihi va masipala. I ntiyiso namuntlha timasipala hinkwato ta tiko ra Afrika-Dzonga hi hlanganini haleni ehansi ka nhlangano wa SALGA ku va hi ta burisana laha ku nga na timeyara ta timasipala swipikara laha swi katsaka na ndzawulo ya COGTA nationally kun'we na COGTA at the level of the province, va Auditor General of South Africa na tilidara kumbe varhangeri lava nga tshama va va kona aka SALGA. Ntirho kulukumba lowu nga ku humeleleni namuntlha i ku va tanihi timeyara na swipikara swa timasipala hi ta dyondzisiwa na ku lemukisiwa hi mitirho leyi hi fanele ku va hi yi tirhaka eka timasipala ta hina. Hi va ku ri ku sheriwa ti-experience kumbe mintokoto leyi hi va ku na yona aka timasipala hi ku hambanahambana. Va Auditor General na vona va kha va hi lemukisa leswi hi fanele hi tirhisaka xiswona tanihi timasipala aka ku antswisa mbuyelo ya hina loko hi ta aka timhaka ta ku hlahluviwa ka timasipala hi Auditor General. Se hi ndlela yoleyo hi kuma leswaku nhlengeletano ya muxaka lowuwani yi le ku hi pfuneni swinene ka ku va yi antswisa matirhelo ya hina na matwisiselo ya hina tanihi vurhangeri bya timasipala hi ku hambanahambana ku endla leswaku hi kota ku va hi endla ku swilo swi famba kahle eka timasipala ta hina. Loko ni kha ni langutile vanhu lava va nga koho ka SALGA va tala ku va va ri vova lava va tlhela ku va ri timeyara. Swi endlisa ku yini a ko va timhaka tetiya ta ku munhu a ku ni n'wa tipepe hala tlhelo ni tlhe ni va mutlangi. I ntiyiso vanhu lava va rhangelaka aka SALGA hi vunyingi bya vona va va ri varhangeri va timasipala hi ku hambanahambana hi ku i nhlangano wa timasipala ta lahawani a South Africa. Na mehe ni deputy chairperson. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM ya xi vuye xi nghena xichinani lexiya xi ni kavanyeta na ha ri ku vulavuleni na meyara wa Collins Chavani va kha va hi nyika xifaniso. A ni va vutise xivutiso kumbexana xi tika xivutiso lexiya se va lamulela hi mavhengele kambe hayi na tlhelela ka xona. A mi vi mi ri n'wa tipepe tlhelo mutlangi i meyara loko se mi va hala na hala sweswi mi nga deputy chairperson. Ku va ku nga ri na matirhelo ya ku munhu u va player na referee hi nkarhi wun'we, ku va ku ri ndlela ya ku vona ku hi pfunana eku dyondzisana na ku share matirhelo. A ku na timhaka ta ku phikizana ni i timhaka ta ku va hi tikuma hi karhi hi dyondzisana ku endla leswaku hi antswisa matirhelo ya timasipala leti kumekaka ku nga va ku ri kwala Limpopo kumbe tiprovince hinkwato ta Afrika-Dzonga. Ni twe xin'wana xi vulavurile laya xi kha xi kombisa ku ongeti
matirhelo ya n'we tanihi timeyara a ma tali ku tlhomiwa risiva, ma tali ku ndhundhuzeriwa ku timeyara ti tirhile ngopfungopfu ka ndhawu liya leyi a yi fanele yi langutana na swona ya leyi sweswiwani yi nga na nkulukumba Hlavisa. N'wina hi ku vona ka n'we mi vona onge ti tanihi timeyara ma fika laha mi ndhundhuzeriwaka loko mi tirhe kahle? Minkarhi yin'wani swa fika laha mi kumaka ku ha kota ku va hi tlhomiwa risiva aka matirhelo ma kahle lawa hi va ku na wona eka minkarhi yin'wani, mara a swi se fikelela laha mi kumaka ku a swi fanele swi fika kona. Ku xota kwihi? Ho va na ku tshemba ku loko munhu a karhi a tirha kumbe timasipala ti karhi ti tirha hikuva ku tirhi munhu wun'we, i ku endla leswaku vanhu va nyikiwa swo karhi leswi va tiyisaka ku va kota ku va tirha va ya emahlweni. Kumbe loko ku ri munhu va tirhile ntirho wa vona wu basile, mpandwa wu ngeteleliwa ku komba ku ntiyiso va tirhile. Sweswiwani loko hi kha hi hetisela meyara, ku na un'wana mingiseri a nga vulavula ni vutiseni na executive mayor ku Afrika-Dzonga hi tshama hi ri ka nhlawulo. Ku ta va na nkarhi lowu hi nga ta tshama hi sweswiwani ko va ku langutiwe timhaka ta ku mati ya yisa ku yini ka vaaki, magondo ya yisa ku yini ka vaaki, tiyindlu ti akisiwa ku yini, sweswo, kumbe ku ta tshama ku ri na ku phela sweswiwani ku na nhlawulo wa branch, sweswiwani ku na nhlawulo wa region, sweswi ku na nhlawulo wa province, sweswi ku na election ya sweswo hi tshama ri ka nhlawulo. Sweswiwani loko no vutisa xipikara xa n'wina Councillor Tina Wanga ni ku loko mi ya kaya mi teka buku ta ka masipala mi ya tshama kumbe mi va mi languta ku branch ya n'wina yi ndla njhani hala ya ku nisa mi nga kuma tinhlamulo to hambana, mi ri yini kwala? Xidemokirasi xi fambelana hi timhaka ta ku va ku fanele ku va na mihlawulo, a ku na ndlela leyi hi nga ta yi tirhisa. Loko ho ka hi nga vangi na yona mihlawulo swi komba leswaku xidemokirasi a xi ta xi nga ri ku fambeni kahle, mara ho va na ku tshemba ku hi ku famba ka nkarhi loko swilo swi karhi swi cinca, swi nga endleka leswaku loko hi va na mihlawulo mi kuma ku hi na nhlawulo wa swa province na national swi karhi swi fambaka swin'we sweswiwani, swi nga endleka ku hi minkarhi leyi taka mi kuma leswaku na local government na national na province swi va swi endliwa hi ndlela yin'we. Hi ndlela yoleyo swi ta va swi karhi swi hunguta timhaka ta ku va hi tshamela ku va hi va na mihlawulo hi minkarhi hinkwayo. A hi fanele hi ve na n'wina vhiki leri nga hela ivi mi hundzisela ntirho mahlweni, swi tikomba mi ri na vuxaka bya kahle na van'wamabindzu. Mi nga ku yini ka vayingiseri lava nga mi yingisela sweswiwani kumbexani van'wamabindzu ngopfungopfu loko ku ri na timhaka ta ku hoxa xandla ka ku tisa ku hambana ka miganga hi ku hambanahambana ka yoho, ku antswisa xiyimo xa vaaki lava mi nge le ku va korhokeleni? I ntiyiso Butpet, a hi fanele hi ri na ntirho wa ku nyiketa borehole kumbe tiborehole emugangeni wa ka Nkovani aka ward 29, kambe ntirho wolowo hi wu yisile mahlweni hikokwalaho ka swivangelo swin'wana na swin'wana. Kambe lexi hi nga xi vulaku eka van'wamabindzu na hinkwavo lava va kota ku va va pfuna, hi ri ku va hi kota ku va hi yisa vukorhokeri emahlweni a hi timhaka ta ku va mfumo wu ri woxe wu tikumaka wu karhi wu tirha ku yisa vukorhokeri eka vaakatiko. Hi ri na vona van'wamabindzu a va tshineli va hoxa xandla ku endlela leswaku timhaka ta ku va hi hluvukisa muganga hina ti tikuma ti karhi ti ya emahlweni, ku fana na lava va nga ti yingetela ku va va hi pfuna ku va va dirhela borehole le eka Nkovani. Ya ha ri kona muganga yin'wana yi leyi mi kumaka ku yi na ntshikelelo hi timhaka ta swa mphakelo wa mati, hi ri a va tshineli va hi pfuna ku endla leswaku hi pfuna vaakatiko va hina. Meyara, khensile swinene ku va mi bule na hina, ha khensa ku mi vona, swi kahle ku pfa hi mi vona meyara, hayi ku vanhu vo to nyamalala va nyamalela makumo, a hi swona hi fanele hi pfa hi vona na hi tani. Hambiswiritano khensile swinene nkarhi wa n'wina. Inkomo yena yi khensaka. Inkomo meyara wa Collins Chavani mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona kahle kanlo va famba na xipikara a ni lava ku va vutisa ku vona ke le ka nhlengeletano wa voho ka council ya voho a va fiki va pfa va meyara a va pfi va xipikara ni kombe ku mi hlamula la moyeni wa mela
hayi a mi nga zi mi chawula ku mbutisa xivutiso xin'we ntsene xipikara va mi twa ku na n'we mi kona la xipikara xa Collins Chavani hi kota ku va hi bula na vona hi ndlela yaleyo ni tsakisiwa hi vito leriya ra vona ntsena leswo swi tsakisaka vito ra vona ri thyiwe Chinawanga Mbetsi xipikara nhlekani Aye. minjhani Hayi na hi pfukile. a khensa xivutiso lexi ni vutisaka xipikara loko ni vulavula na swona i xivutiso xin'we ntsena ka khansele ya n'we mi hlongole vanhu kangani mi ku we a wu na matikhomelo ya kahle mi vule ku a ni mi mangu ka mi ku order ivi se mi fika la se mi nga hayi lavawani a va fambi la ku na lava se mi nga va hlongola Hayi a ni rangi ni hlongola na munhu. a mi se hlongola na munhu Hayi. swi vula ku vanhu van'we mi tirha kahle Hayi tirha kahle. a khensa swinene lava nga laha va se mi byela ku va tirhisa kwini swipikara leswin'wana Va swipikara your colleagues a va mi byeli ku hina leyi nga koho hi hlongorile hi tshama eka hi vitana vanhu ku va ta susa van'wana hikuva hi karhata ka tikhansela ta hina hayi. Ku tirheka kahle. Hayi. mi rini ka vaaki va Collins Chavani va le ku mi tweni sweswiwani mi rini ka vona mi tile laha mi ta hlangana na swipikara swin'wana ve ri mi ta ku dyondzeni ku mi ta kota ku ve ri meyara na xipikara loko vo ka va nga tirhi kahle masipala wu nge fambi se n'wina mi ri yini ka Hina ka Collins Chavani hi tirha kahle. Loko ku va na ti-item ti humaku ka executive committee ya hina wa meyara va ni khola mina ni vitana section 79 committee ya mina ni swi hi va na a meeting hi swi vona kahle ku ri ti-item letiwani swa laveka ku ri ti ya khanseleni loko hi vitana cancel hi vi na cancel ya kahle ku fika na namuntlha ku sungula i 2021 until na namuntlha hayi loko ku va na ti-items from mayor's office ya ka council meeting hi ti-adopta tin'wana hi ti-nota okay hayi ni mi khensile loko ti nga vi kahle ya ti-refera back to executive committee yeah byalani vakiseri ku hi n'wina mani mina hi mina Chinawanga Mbetsi kanselara xipikara xa wa Collins Chavani kanselara Chinawanga Mbetsi ri ni tsakisa ngopfu vito leri Chinawanga swi vula ntsena ku a vana wa vona se hi swi vulaka swona hi Xitsonga swoleswo mingiseri wa Munghana Lonene FM a hi twani ku nkarhi wu fika kwela hi ta hi ya twa tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 ivi kusuka kwalano hi langutela ku bula na meyara wa Makhado na voho hi ta bula na vona hi ta hi bula nakambe na vurhumiwa kusuka ka Salga hi kota ku va hi bula na vona ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo hi loko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi lulameni ku ya twa tinhlokomhaka ta mahungu gaceni ntlangele xin'wana kwalano hi twa tinhlokomhaka ta mahungu ni ta vuya ka n'we loko hi kume tinhlokomhaka totoleto hi sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM hi fikile hikwala mativana hi le ku phineni amucinini ni famba na Sithandi Phoshoko hi lava ku bula na swiyenge swo hambanahambana hi kota ku va hi bula hi ndlela yaleyo hi bula na vurhumiwa ni vona xipikara xa masipala wa Mopani kansela Martha Maswanganyi va le ku hundzeni laha ni nga tshama kona ni kota ku vona vanhu hi ku hambanahambana ka vona loko va kha va ya hala na hala hi ndlela yaleyo se hi ta kota ku va hi va vitana hi bula na vona hi twa ku loko mi ri laha mi le ku dyondzeni yini leswaku mi ta kota ku swi tiva ku varhangeri van'we va tile laha naswona loko va tile laha swi vula yini eka vukorhokeri lebyi byi nga languteriwa kusuka eka n'wina hi ndlela yoleyo nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela lava hi nga ta va kha hi bula na vona sweswi va ta va kha va langutane ngopfu ka timhaka leti ti khumbaka timhaka ta mphakelo wa gezi hi ta twa ku ka mphakelo wa gezi tanihi timasipala vukorhokeri bya koho byi hetelela byi fika kwihi hi ndlela yeleyo yin'wana ya timhaka leti kumbexani hi nga hetela ku hi twa lava hi nga ta va kha hi bula na vona ve ri ku tata khansela Thamsanqa Ngubane
va ta va kha va hi byela va ku kahle kahle tanihi timasipala timhaka leta gezi ti va khumba njhani ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku tele ngopfu ku va vanhu va yiva gezi emugangeni hi ndlela yoleyo i mhaka leyi hi lava ku va hi languta ku ya emahlweni eka nhlekani lowu hi kha hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi twa ku van'wana va lava nga hetala ku va hi pfuna hi kotwa ku twa ku va kona ni vona na xipikara xa masipala wa Giyani hi twa ku vo va ri yini eka timhaka leti loko va ri la swi vula yini ka masipala wa vo ndlela i varhangeri lava nga koho vengele ku fambeni hi ndlela yeleyo xipikara tshunelani hi ta twa kun'we loko mi mi ta yingiselela va masipala wa Giyani yini hi vo hi lavaka ku va hi bula na vona i van'wana va vakulukumba lava va nge a va lava ku hlangana na mihelo la hambi hi le moyeni se namuntlha va kumile le moyeni la xipikara xa masipala wa Greater Giyani councillor Agri Ernest Mboweni hi vo hi bulaka na vona kahle ka no la ta twa ntsena ku va twi yini mintlhontlho leyi vengele ku yi vulavuleni laya yi ri yini mina hi ku xivutiso xin'we ntsena lexi ni nga na xona xipikara ni hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene no ya khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wo khalanga na vaingiseri va n'wina vaakatiko a khensa swinene lexi ni nga xi twala loko hi fikile ku sukusela na mpundhunyana i ku veri ku na loko ko ka nga vi na ntirhisano wa kahle exikarhi ka xipikara na meyara masipala a wu yi hela xana n'we tanihi xipikara hi swona mi swi vonaka ku mi fanele mi va na ntirhisano wolowo ku masipala wu ta kota ku ya mahlweni no xo sungula no la ku vula ku leswi swi nga vuriwa hi leswi swi nga le ka framework na milawu a hi ku rhandza ka munhu hi leswi hi bohaka because ti-ofisi letimbirhi swa fana na le palamende ku na legislature ku na executive se ofisi ya xipikara yo yi fambisaka council ofisi ya meyara ya executive yi fambisa yi implementa kumbe ku humelerisa leswi swi nga bohiwa council swi nga ti-resolutions yi tlha yi langutana ku ri after all yi supervisor kusuka ka municipal manager loyi a langutaka xitafu hinkwaxo so council services leyi nga ka xipikara in the main yo endlaku oversight kumbe endlaku vulanguta ku swilo swa endleka na mina ti-office to fana na va impact leswi le palamende mi nge iscopa leti tuwelaku ka xipikara mina ti-standing committees section 79 leti ti tshamaku ti endlaku ku ri va ti-heads kumbe leswi hi nge ti-mmc hala ka district laha eka level ya hi ri ti-heads members of the executive va accounta mi vona va va na vutihlamuleri kusuka ka finance infrastructure corporate and so on so hi koho leswo leswi va vulaka swona ku leyi yin'wana yi nge tirhi yin'wana yi nga ri kona aliko milawu i milawu kambe swandla mi nga kotani hambi mi nga kotani mo sindziseka ku tirha hi ku nawu wu ri tanihileswi loko ku ri va mi yingisele deputy minister Dr. Masimula va mi byele hi GNU ku vana minister loyi a nga humiki ka party ya vona ANC mara va swi kota ku tirha va ri vanharhu na deputy minister Zikalala because va za va nghena union building va swi twisa ku a hi le ka political party va tirhela vaakatiko so na hela ka masipala ku hi nghena hi fanele ha swi twisisa ku ri a hi yisangi vuhina kumbe matitwelo ya hi kumbe ku rhandza ka hi na loko ku ri ku swin'wana a hi voni ku fana mara lexi hi vonisaka ku fana hi leswi hi nga pfumela because we have taken an oath ku ri hi ta tirhela vaakatiko na milorho leyi hi nga na yona hi twisisa ku murhangeri un'wana n'wana loko a nghena i va a ri na xivono na milorho ku humelerisa leswi vaakatiko va navelaka swona na ku rhandza ndhawu leyi a nga ka yona ka xipikara na meyara i mani a hlongola ku okay u thola hi council ya leyi cheraka xipikara na ku famba ka yehe swi endlisa sweswo yi chera hi xipikara lexi xi chera council
ivi yi teka xiboho na khana na meyara u appointiwa ka khansele leyi cheriwaka hi xipikara loko ku vekiwa masipala ku sungula xipikara xi hlawuriwa ya ai ya ni mi twile mi hetsela mi ku yini ka vaaki ngopfungopfu va masipala wa Greater Giyani mi tile laha mi te ku va yingiseleleni va ta vuyeriwa hi yini no lexi hi nga tela xiholani i ku va hi ta interacta kumbe ku tihlanganisa na vurhangeri hinkwabyo i swipikara hinkwaswo swa tiko i timeyara hinkwato ta tiko ku na deputy minister loyi a nga yimela mfumo wa le xikarhi kusuka kwale ka president na ministara ku na premier va ri koho lani na MEC va koho so lexi hi nga tela xihola i ku va hi ndlandlamuka hi vutivi na ku twisisa ku ri loko hi tlhela ndzhaku hi endla swilo kahle hi swi yisa ka xiyimo xa le henhla ku fikelela milorho leyi vana vaakatiko va nga ka yoho ku na mintlhontlho yo tala ya ikhonomi ya ku pfumela ka mintirho ya ku lunghisiwa ka ti-infrastructure mapatu ku na mhaka ya mati hinkwaswo leswi mi nga swi vulaku leswi vaakatiko va nga langutela vutomi lebyo antswa xipikara khensile swinene tinyike nkarhi wa ku pfula na hina ku tiya ku engeta a khensa swinene sweswo mi ngisera munghana FM xipikara xa masipala wa Greater Giyani khansela Agree Ernest Mboweni a hi bula na vona hi ndlela yeleyo eka nhlekani lowu va kha va hi kombisa nkoka wa ku va va tela va ta kota ku va va vulavula tani na tintangha ta vona hi ntirho ku kota ku twananiwa ku se loko ntirho wu te tani xiyimo xi vula yini hi ndlela yoleyo nkarhi wu ya ka 20 timinete yi nga se ba awara ya mbirhi a ni tivi loko hi ri na vhengele hi 20 timinete ku nga se ba awara ya mbirhi loko ri koho a hi yeneni kona hi sungula hi hundza hi kona se hi ta vuya yisa mahlweni na nongonoko wa hina Africa wa vulavula kusuka la a Jackpot's Hall nhlekani banana leti nga emihleketweni ya wena hi wa Africa wa vulavula ntari hikwala mingisero wa Munghana Lone FM ku tisela nongonoko wa Africa wa vulavula hi ku tisela wona kusuka amahandleni xitarata xa kereke na xa Bodenstein a Jackpot's Hall ila hi nga koho ku nga na nhlengeletano ya va meyara na swipikara swa tihuvo to endla milawu swa timasipala to hambanahambana sweswiwani ni na khansela Thamsanqa Ngubane hi lava hi lava ku bula na vona hi ta twa ku va ri yini vona tani hi salga ngopfungopfu loko ka hi languteka timhaka ta ku nyikiwa ka mphakelo wa vukorhokeri hi tlhelo ra mphakelo wa gezi hi ndlela yaleyo khansela Thamsanqa Ngubane molo mhlekazi Molo Msakasi, greetings to the listeners. I thought you would say Bapula. Bapula. How are you today? No, so far so good. How has Polokwane and Limpopo in general been to you since you arrived? Well, I must say that it has been very welcoming. I've driven around and I'm very much happy with the work that the municipality is doing. The state of roads, the state of cleanliness, the whole that we're in really is is telling us a story that indeed the municipality is doing a great job. I understand you from Salga, but which municipality are you attached to? I come from Umzinyathi District Municipality, which is I'm also a resident of Umvoti local municipality in KZN. In KZN. Yes. And today we have amalgamated here to talk about issues that deals with local governance. And I understand your section is on energy provision. Is it true? That's very correct. I'm the chair of electricity, energy, and public works. Remember that the functions of the local government or any sphere of government is prescribed by the Constitution. So obviously the issue of providing electricity is one of the functions that is before the municipality. And I understand the municipalities are not doing very well, some of them of course, with regard to that, particularly the fact that most municipalities are owing ESCOM and stuff. Maybe let's start from the beginning to say, how are you faring as the municipality in terms of provisioning of energy to the people that you are servicing? Well, I can say that in terms of the service provision, I think so far the overall picture is that on the aspect of electricity provision, I think the municipality are doing very well.
Remember, it's a three-legged pot. Firstly, it's the generation, it's the transmission, and then the supply to the customers in the form of consumers at home or to the government or to the business. And ourselves as municipalities come at the tail end at the level of distribution or at the level of supply. As things stand, I think municipalities are doing very well in terms of supplying electricity to the customers at home, government, but also to the business. But remember, not so long ago, we have went through the issue of the load shedding, which is not of our own making as the municipalities. Remember, the problems were at a generation level. Yes. So if there was nothing to supply, so obviously we got affected in the, but it was not of our own making. It also impacted on the finances. Remember, we generate revenue from supplying electricity. So if we do not supply electricity, we get affected in terms of the revenue that we generate. So if we generate less revenue, such go an impact on the promises that we've made to the community, because we rely on that revenue to actually provide other services, to provide goods and services that are provided by the municipality. So actually it removed the car from the fast lane to the slow lane in terms of service delivery. And how do municipalities come to a point of position wherein they owe Eskom? Well, it's important that you don't look at it in isolation. Let's look at the entire value chain. Then you'll understand the cause and effect relationship. This is where it starts. The Eskom generates in bulk, transmits, and then hand over to local municipalities. Local municipalities then supply customers in the form of the household, in the form of government, in the form of the businesses. And then the payment value chain does not start with the municipality paying Eskom. You know, the municipality provide the service. We meet the customer obligations. And the customers must in turn meet their obligation by paying for the service. Yes. The household must pay for the service, the government must pay for the service that we have provided, but also the government and they must also pay. So what is happening is that after the services has been provided, there are instances where you find that now the customers are no longer meeting their obligation of paying the services that they have enjoyed. I see. That in turn then constrain the ability of the municipality to pay back. Africa wa vulavula. Maria Verskur batamba phanda la Afrika Seromele sipaphu singenelela kwalana un'wana tsandzeke ku ndla ntirho wa yena I'm in control ivi swi hetelela swi endla ku nghenelela na leswi swi nga ri ku swa hina kambe va ta tirhana na swona ku va va susa na khansela Thamsanqa na Ngobane. How do we move forward in a situation like this? You are servicing, you are holding a very critical position. The energy issue, it's critical. The public works, also critical. That's where we complain about roads and other infrastructure, electricity included. Way forward in a meeting like this, what are you going to move forward in order to achieve your desired goal of providing the services to the very people? Our starting point is that you can't do things in the same way and expect to achieve different results. And we must learn from experience. Now, what are the lessons from a practical experience? We have realized that while we say the people must pay, but the reality of the matter is that you've got two types of customers. You've got customers who are within the affordability threshold, who can pay, who can afford. But you also have customers that are below affordability threshold, who cannot pay even if they want. They are even struggling to put something to eat
on their table. Now, that's why as SALGA, in terms of the way forward, but they need electricity. That's why we're therefore saying we need to change the financial model, because in 1998, we anticipated that the people will be having jobs, will be having money in their pocket, and they will be affording to pay for services. That's why we use the user pay mechanism. Now, 30 years later on, we are realizing that it is not the case. Those assumptions are wrong. That's why we are there. We've been knocking on the door of the national government to then say, let's move away from that financial model. Let's appreciate reality. Those who can pay must continue to pay, but those who cannot pay because they are unemployed, are getting grants and so on, probably we need to answer the question, how do we then finance the service from that particular angle? Because it is also important that we do not collapse ESCOM as the municipalities. But we will collapse ESCOM when we are being collapsed by the consumers, so. But the question is, you and I look like to be on a relatively same generation. People would stay emakhaya if they don't want to live in an area wherein they are expected to pay for services. But these days, we are living everywhere. And if my neighbor is not paying, and I'm paying, how do we bridge the gap here to say, I need to understand that this person cannot afford, but I can afford, I should pay? We do have mechanisms. Actually, we've got some policies that regulate that. We appreciate that there are people who cannot afford. We've got a policy called indigent policy. These are the households that are living below the affordability threshold. We are saying, before we approve the budget in each and every financial year, they must make an application, come and state, and then say, we don't afford, nobody's working, we are earning less than 3,500 and so on. Then we do have mechanisms in place where the national government can then subsidize what we call the basic component. What is the problem is that some of the people who don't afford, but they don't approach the municipality and make those applications, which then create problems, because at the end of the day, ESCOM uses money to generate, and we need to pay them back. Somebody has to pay. There's nothing that is for free. So those who cannot afford, they must come to the front so that we can petition National Treasury to then say, in this community, you've got so much household that cannot afford to pay, and in terms of the law that regulates finances, then the government must take care of those people. But the first and foremost, for that process to happen, they must actually take that initiative to approach the municipality and state their own affairs. In conclusion, what will be your takeout from this gathering? To say, now, this is what we agreed upon in Polokwane, and we need to implement going forward. Remember, the purpose of the council, because this time is a joint. Yes. Normally, we convene them separately. Okay. Council of Mayors, Council of Speakers, in the separation of powers in terms of their roles and responsibilities to deliver on the mandate of the local government. But this time, in Polokwane, we have converged under one roof on the same day. It's more of a consultative meeting. I see. It's a consultative meeting where more of a mandate taking and report back, deal with the issues of the current of the day. Tomorrow I'll be giving them the state of affairs, what is happening in the sector. There's a legislation that is being amended, and we'll be giving them what are the challenges, what are the victories, what are the challenges, and what is at play, just to keep them abreast on what is happening, because we're doing them not for SALGA but on their behalf. Councillor Ngobane, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you very much appreciated. I can. So soming from Gananon FM bala by Bulana wana councillors Thamsanqa Ngobane bona ba imela shiengresha sha SALGA baka ni ka xifaniso xa la matsamelo ya swilo yanga xiso e tlhelo ra phakelo wa vukorhokeri
bya gezi na mintirho ya vaaki hi ndlela yeleyo. Kasi swin'wana swa leswi va nga vulavula hi swona hi ndlela yeleyo i timhaka to vulavulaka va langute ngopfu ka xiyimo xa ku na vaaki lava va nga fikeleriki tihakelo. Se ka vaaki lava nga fikeleleki tihakelo hi vona lava a va fanele va tiyisisa na ku vona leswaku vaaki vo valava va hetelela va nyikiwa nkarhi wa ku va kota ku va va pfuniwa hi timasipala. Swi nga leswi va fanele va tsarisa, loko va tsarisile va hetelela va kuma mimbuyelo ku tlula ku va endla leswiya swa ku teka hi nkani va ti connectela gezi swi nga ri na wini hi ndlela yaleyo. Swa pfumeleriwa ku mi nyikiwa mati ya mahala na timhaka ta mphakelo wa gezi mahala. Hi lo sala timinete ta 5 ntsena ku va hi ya ka mahungu ya misava ya awara kahle ka ha ri na timinete ta 5 awara ya 2 mani hi tsela na Bonhlamulo Bonhlamulo Nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Enhlekani Butpet na vaingiseli va n'wina Munghana Lonene. Hi salele hi minete na fula lava hi hetisa mhaka leyi nga mi rhambela yona. Ni vone mi kha mi endla swilo swa kahle laya. Hi byeleni hi n'wina va mani na koho swilo leswi mi swi endlaku mi endla yini swi kumeka kwihi? Hina va Munei Creation hi endla hi tirha hi swilo swa vuhlalu, hi rhunga tirhoko ta vuhlalu ta ti-tradition hinkwato, whether Mupedu Muchangani nkoka hi rhungela, hi tlhe hi rhunga na swikipa swa ti-regal ta tiphati tinkwato, hi rhungela na vacati lava ku cata swa ti-tradition hinkwaswo, ti-matric dance na decorate hi tlhe hi catering hi endla swona hinkwaswo sweswo. Se lexi xi nga endla ku mi tala namuntlha mi ku loko ku nga na nhlengeletano ya va ka Salga hi fanele hi va koho i la ku attracta ngopfu ku ri timasipala leti ti kota ku nghenelela va kota ku distributa swilo leswi hinkwaswo va kota ku hi tivisa tindhawu leti hinkwato. Se mi nga hetsela mi ku yini mi kumeka kwihi? Hi kumeka kwala Polokwane a Design Square, unit number 17, 220 Street Polokwane. Nambara ta hina 076 528 8894. Mi te hi n'wina va mani? Hina Munei Creations. Ncini ri suka kwihi vito leri? Siku leri ri suka ka CEO ya hina. Okay. No ya khetsa so ni vone mi kha mi rhunga swilo swa kahle swinene. Loko mufambisi wa mi va ri kona xin'we va ta teka va swi rhandza ngopfu Sesi Rose leswiwani kambe hambiswiritano ta va teka xithombe ni va komba ku mi endla swilo swa vuxaka muni khenseli swinene nkarhi wa n'wina. Khensa hina. Inkomo awara ya 2 ya nhloko hi kumeni mahungu ya misava.